Makanano ka katutok, sing tutok ning bisor ken pila, sing tutok ning katuangan ning magluto kang sigang. Makanano na kamang kaya katutok nung ikayong treatment partner laban kayong tuberculosis ng misis o ng tatang o ng koya o atsi. Matinding bagsik ning bakterya asanhining TB, anya matindi mo rin ning pamanulo kaniti. Ayuyulo yaing TB. Aldoldo, mamabot 6 mabulan hanggang 2 banwang pamanulo depende keng klase ng TB auluan. Kaya dapat matutok ka bilang treatment partner ng misis o ng tatang o ng koya o atsi. Kaya dapat magmintis keng pamanulo. Mahus ka keng kaya kayong nurse o doktor para keng kayang pabulan a libreng supply ning panulo. Tutukan mo naman nung atinyang daramdaman side effects. Alulunasan lareng side effects sa reni, kaya pasiknangan yelub at pati bensalu. Para TB-free aliye paboren magmintis keng pamanulo. Bilang treatment partner, maging matutok ating kayabe lingap at lugod.